Bishop Edward Buria hore newe mukaririete wa mbondi ya udhrania bohoti Meru nerite Governor Mutuma M'Ethingia kuolele bobo ya chokanire thirikari yawe kenda bareka kwanikana na kureta ndoni akere Buria nkulukine thirite itaria kwethira Meru bate kwenda county commission omweru roraretro Meru ni bobati kuthikiro nonto uyu ni warungamirite county ya Samburu irani na ngombe cia Meru cirikana wita chiwa na ataicokia nele kithenji na ribotie thirikari yetu ni gukarajaka I'm talking about the government, national government. Ijaka kuna disconnect. Ozo ni mutongeria wa thinziria za county ya Meru Bishop Edward Buria akeza na mataro nkire thirikari nene kunya mathina zatekete nthiguru kagitene kanande ejegi gwitie kwa magurija maguta kana beterori. Natwirigire I don't believe in speculation, but antuba matatu baraugira baugatiri bakunankana akiume kimwe. Okay, speculation tutakwenda gwetera speculation atuirigere genuine. Okay, we hope it's genuine na thirikari address matters very seriously unto the truth of the matter. Mineno kumya moro kiroria ari umwaga muno ntunera king aikithunu atukwero president wetu antuba Kenya ibako heart agicokera county ya Meru ntuko ite kuraza gukutiri na gashagasha ni aretarite Governor Mutuma M'Ethingia kwithirwa agicokanirie nyomba yawe iromba rakwa ni riri ntunya don't panic, I'm not anxious gituma kiu kiriku anga ona butwe uronga kabutwa and the like. I think the best statement ratumba kuuga kiri bautu twinde na hasa kinyaki governor wetu nenda ukura joria kiroria kerire King Ezekiah. The time has come to put our house ntekura yoa ontunyani ngone part of the government. I think the time has come for us to put the house in order. Na bokere bare thirikari ne na bokona mantu jatigwita boega na bokere baraba ke thirikari ukaigua utukugwirua don't undermine it from inside. Umira uge atire uninte kuguru thirikari je na inkuigwa nkaigwa igitare kunyera uni kugitatire kuchi separate. But for our governor, please let's put the house in order. Agicoka kumeneria thirikari ne tagari ejuketie konia mpithukiro cia maitha na kuga atitere ontaira kurantu bako heart deeply nontu ibatero nendo bao na ngombe magirija maingi jeta. Now, nkarigara muno ithirikari oye tukaria national government. Bo antoba ugatire let us address problem wijiri iremerete Meru. Kiraba kuthithia ikuigino jau bakambire kuringana transfer anga ora tora Samburu na reto Meru na bakirikanaga mtuju na antuba Meru baruga bakauga ngombe chao chewe irita na Samburu. Kanyene Kawero TV Mbita Nele Wakethenchi.